Mwiritu uyu ni wa ukuru wa miaka 17 atigitwo na ruo rwa meciria, ngoro na mwiri thutha wake kugerwo ngero ya kunyitwo kia hinya na kuongerera kironda cumbi arakurwo maitho meri. Agitariria rugano rwake, mwiritu uyu ahithuritie ati mahitanirie na muthuri wake muthenya wa wagatatu na agithio karima kagwa kuhoreria meciria, no agicoka gwake aracemania na mundu areciragia ni wa wendi mwega uria ukurikanite ta muhunjia na arehotha kumuinukia hatari marihi. Mwiritu uyu atekumenya areingiria giterengeini. Samaria mwema ambaye amesema ni pastor alikuwa na boda yake na akaanza kumpea lift akisema kimpeleka nyumbani. Makura mutwarithio ucio aracenjia njira na aranyita ya mutito wa Ndumuru kuria aragarurukire na kwanjia kumutharikira. Aramuthecanga na kahiu akimwiraga ni muthenya wake wa muthia kuona riua. Aramunyita kia hinya na aracoka kumukura maitho na aramutiga agikia thari. Oya thimu ekwa na gutungu tonge ndagamatete tena arete kuitha arampinya nkingo ndasimaira but akupeleka nyumbani vile alikuwa amemwaahidi. Akamleta akapitisha maili 3, akapitisha KK, akapitisha Lare, akaelekea bande ya sasa hapa mahali inaitwa Mea, na ndio sasa mtoto akakuwa defiled hapo. Baada ya kuwa defiled akaanza kumdunga macho. Acokire gwitanirwo ni ehitukiri kuria borithi kuma ceceni-ini ya borithi ya Lare mekinyitie na mituki. So wananchi wapita njia ndio walitupea ripoti na ndipo tukakimbia na tukampata mtoto ndio huyu, na sasa tumempeleka hospitali. Borithi moritie mwingi kwihuga gukuo ni nduthi cia andu matoi, makiuga mitino ta ino no ithemwo. Shauri watu kwamba usibebe na pikipiki ambayo hujui. Beba na pikipiki ambayo unaijua mwenyewe, unaijua ambayo hata ukiita saa 7 usiku ama saa ngapi atakuja. Hata hiyo tunaweza kusema sasa hii ni pastor, inaweza kuwa ni jina pastor tu ambaye ni alias tu, sio jina yake. Borithi maugite ni mambikite uthuthuria wa gwethana na mugeri wa ngero iyo, makirira mwingi anyitwo ni egutacokerio makinya marumu ma watho. Tunafanya uchunguzi na tukipata kama ni yeye tutachukua hatua kali kabisa. Na ni kesi mingi tumepata hapa. Wengine wanaenda wanapora wa abiria, mwingine anaenda na anadefile mtoto, mwingine kama ni watoto ya shule anapeleka kwake. So tumekuwa na kesi mingi kama hiyo na tunaendelea kufanya uchunguzi. Mwiritu uyu acokire gutwarwo thibitari-ini wa Maua kuria aramukira urigiti makiria. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani wa Mungai.